Nailing stepfather ko bona o hloleha re fela mo kopo baby ke na le bana ba basileng ba banyana ha ona no mone ba dula ka teng ba rapiwa ba etsiwa eng bana ba ile diphiro teng ha o ipotse ha ne ba qala ya sesading ba qala o mensa ba qala o bona menstruation ya bona ya pele ba ile ba jetsa mango ke diphiro teng to ha za mainana ntwa ba sileng tata bana ba tsama le tato wa bona a ke re bana ba rata tato wa bona o feta nna wena se ke tshoma ga za mwana ke dula ke dinagana ntotse wa kaofela di experience e ba ne ba seile bana ba sa batle bo mamela bana ba udile ke ba sa di a isa le bana aba tsamaye nna ke itshadele le bana ba so tshong wena bana ba ka dula le wena ba ne ya ke a tshaba ke tlo etsa o ka ba fa le poison nka ba fa right nka ba fa poison nka ba tselela o ka ba bola mara mama asawula ndaba yabona manje basizelana sifonela uLady Blue asikakahle namhlanje asikakahle at all ka ipatlela bophelo bo botjha ka bothola se jwale ba tla gape ba tla tlontella ga ka mona se ba tla le wena jwale wena o tlo ntetsang ka di-camera o no re o tlo ntetsang wena ka di-camera ke tlo jwetsa motho mo lore lerato bonisane mama wa tsa manala tsona bashimaning banne hore ba tshwantse ba robalele bashimane hore ba tene ba rata ke re robalele bashimane go iphandela ba iketsela dintho bana ba qetela se ba robala le banna ka baka la gore mme ba bona ba sile pele ke tsa jalo batho ba bolo ere ke fe bana ba chance hore ba ihlalosetse hore ba experience tse lerato beng sa sho ukuthi utsholo mama ukuthi wena umtshela ukuthi lokhu face imena maka busy ahlele ne stepfather. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we're going to have today, and that's exactly all about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting wasting batho ba holo, le subscribe, le share the videos tsa rona, le be le make sure batho ba holo le latella promotions tsa ka tse se dulang ke di etsa tsa Pocket Broker. Kena mo we ithutiso ha ba tletsa di sentenyana o di etsa jwang. If o batla o tseba ntho tse ngata ka trading, kena o shebe ntho. Ke le kopile batho ba holo ka go Instagram, TikTok, ke Lady Blue 080 #YesBaby mothomolo, Facebook ke Lady Blue YesBaby. Ke kopa le latelleng batho ba holo so that le neng ha le batla thola di updates le batla o tseba ntho tse etsalang e be le mpotsa hape ka kwa batho ba baholo another thing ke ngolotse ke maisisi ka mo le ouswa hae ke bana ba motho story sa bona se bohloko haholo but pele nka nna nka sere re ke qale ke botse ousi mona ke tsama le lerato le naledi ke bana ba motho mara story sa bona se bohloko lerato ngizoqala ngawe sisane ngicela utshela ama viewers we Street Journal ukuthi wawubhalele Lady Blue. Oh, reason why ngibhalele usis Lady Blue sashiwa mama sibancane mina nosisi wami then manje so funa umama so ngikhuluma naye sengisho ukuthi ngifuna ukuthi nichaze mina seningitshelile sengiyazi story sena ngithi unishiye nobani kuphi kanjani kwenzakala ini washiya nomalume ekhaya and kuningi siphila kabuhlungu siyahlupheka nje one year ni how old washiya sina 10 years old washiya nomalume wathi uyabuya emsebenzini so namanje akakabuyi mana sazi ukuthi uhlala somewhere around here uziphilela kamnandi unishiye nina 10 years sina 10 years nomalume beni survive kanjani ngoba kunesikhathi sokuya emaphikotini inkosi yami nimtshele kanjani umalume beka ama pets benenza kanjani bekunzima nje umalume agcina thola girlfriend yakhe uye umuntu obekasinceda entweni lezo ama so beni survive kanjani kwenzakalani kunzima yazi kunzima like namanje kunzima kwenzakalani siswa mkhuluma no Lady Blue yazi umalume yazi beyangasenzeli nix nje I think ngikhuluma iqiniso beyangasenzeli nix usisi uthi beka benisizwe girlfriend yakhe sibonga yena nje yangasize shame so nibenihlala kanjani kuphi noma yazi saze saqala ukujola sibancane because besifuna nje izinto zabanye abantu abona manje nje uyambona nami namazipho ngiyazenzela nje sibhizi nje estradini because siyasokolela nje niyasebenza niphila ngani asebenzi tozemjolo nje sincedwa aba boyfriend nisahlala nomalume sisahlala naye mara kwamanje akekho uthe uye Limpopo emsebenzini so washiya endlini so sithuni kwamanje nidlala siyaphanda nje namanje nje asisakadli niksi sinsekuseni silambile umama kodwa yena mayisisi wayiningashongo ngabe ngithengele ukudla nkosi yami asimara ehlisi uzosiza mhlawumbe uzosenzela something umama nje obeziphilela kamnandi uyislave queen no asenze so sizabona ke ukuthi
masiphuma ngizanizama ngani sifine asingeneni ngespeed lana sibona umama batho ba baholo ntho etseng today kuri bana ba bantsheditse ka mma bona sala ngatsamaile likely ba mpha snepe sa ka mofukuza ka be ka mothola ka tetela ke jwetswa ke batho re ile di plume tho mo so re tlile mo batho ba baholo a ke tsebe re ntja o teng a ke tsebe re ntja eo but ke tlo kena ka gore mosebetsi wa ka go etsa eng go thusa batho ke kopa re tsamaile Oscar ke kopa o nkenele pele ne o bane ke anana nna ke tshabantjane a ke romelle wena di wa mara chance ke bona ke ya oh come on let's get us come let's get on no. Okay, nice. Go. Go, guys. Go. Yeah. Mami, le guy? Reteng. Motho mo le boshebalo ka rone ba senyana ha re tlo etsa ne ke tshuile ke bona ntho tse le kenang ka tsone ke ding ke di camera ntho tse le kenang ka tsone ke di camera ga tlo lwantsha mama ka tlhoko le bikokobetso ke le di Blue Street Journal motho mo okay ke sebetsa ka batho nna ke thusa batho special ha bana le mathata le ntho tse ding tse ngata ke motho nje o sebetsa ka di family affairs ntho tse ngata jwale motho mo ke mo wa batse pele wa batse bana ba YouTube Lerato le Naledi ke ba tse batle o ba tseba jwang ke bana ba hao ya hle okay motho mo kopa re dule fatshe mama ke tsebe ka tlhopo le bikokobetso Lerato nna le di kopa le atumeleng a ke se mama re ka dula mo a ke ya kopa le atumeleng bo maisisi le wena kopa atumele Lerato ya motho mo le ka teng mama ka tlhopo le bikokobetso o re ke bana ba hao ke bana Lerato nna le ke bana ba hao jwang ke bana ba ka ke ne ke ba thole ke gola Lerato na le 18 years le na le bo 18 mina ngizoyenza 19 lona 18 lisase bancane ne yo okay motho moholo so ere pele ke a itse bana se ke le so ke tlo batla go qala taba e re ke fe bana chance Lerato ke yo mama ene mama ska le mo now Sabona ma. Yabona Njani? Ngiyaphila nina le kae? Usangikhumbula mina kahle. Hanyakhumbula umntwana mangithi wazalwa yimi. Okay, thina size lana size nosisi lana sicela usisi ukuthi asikhaphe sobuza nje ukuthi reason why washiya sibancane kumalume. Hawu manje mali ihamba lifunana nami wayiliza namakhamera abantwana bami. Angithi mama usifuni like usishiyile awusenzeli nisi unini siza ngapha sicela usiza mama kuri hona le ntho mmakatsang o bua Setswana ebile bana ba bua Sezulu o ba sile ba sentsane ba le banyana ne wa bona lo bana ba hao ba sile ba sentsane ba hodiswa ke batho ba bang sengwena because of leno ba tetela se ba tse ba language ya Sezulu esenya ya Setswana ya kolong ke tlopa o ilukisa mo wa hlemme bana ba ile ba sala le ntato wa bone a ile ngani latlha khali ka ba sia o ntato wa bone ile nguzulu ntato wa bone mara no ba dula le malume ga nto ba sile le bo mang ka tinihlana no bana malume ha we tsebe taba enda balega baba o wena tete se ba sile ga bana ba nna ke ba sile kwa le ntato wa bone gore ba fitlile jwang ko malume ga ke tsebe so ola lo a ntse o dutsiswa yo tlele ntho yore bana ba ka le ha o ke ba gopola ke ba nagana ka go tlhoka matla jwale ha ke a khona gore ke tsame ke ntse ke ba mama o dula ntlong ena e se so o hloka matla ya hle ga se ga ka mona ke dulisitswe ke ntato ke mothotseng ke ha ntato wa mo so wa o sa ntato o sile bana no batlo bona bana ba ke bana ba banyana ba motho mo 18 le 19 ba banyane hampe bana ba batho ba holo ke qala bona ntho se o etsalang motswadi a siye bana ba hae a ba siye sentsane bana le bo 5 4 a ke tsebe mo a ba siye bana ba thili ba 10 19 le 18 years ba iphandela ba iketsa dintho bana ba ba tsetela se ba robala le banna ka baka la go mme wa bona ba sile pele ke etsa jalo batho ba holo e re ke fe bana ba chance gore ba ihlalosetse ba experience tse le Lerato beng sa sho ukuthi utshela mama ukuthi wena umtshela ukuthi lokhu face in mayena maka busy ahlele ne stepfather anshile ma sinenkinga nje mina nosisi wami ne siphila kabuhlungu wena siyabona lana phila kamnandi ku right thina silale emkhukhwini
silala sidleni Hayi bana ba awusicabangeli bana ba silala sidleni nami ke dala ngilifuna ke le batla hore le tle le tlo dula le nna le sa batla ke re le ne matha kamera ntato wa lona na nshutla Wena ba- anshapa Bana ba 5 years. ntho tse ka o fela nketsa tsona ka bona hore go le betere ke ba siye le ntato wa bona o bane ne ke sa sebetse ke sena lotho hore nka ba godisa ka o botsitse question hore bona ba dula mokhukhung wena ha ntse o sha bona ba re ba ja ha bona ba dula mokhukhung ka o rata ke re bana ba dula le ntato wa bona nna ke Ka kena ntate ka wa bona ba sile. ke ba sile Ke le bana ntato ba wa hao, bona ke mama, ba ba sile le sile ntato wa bana le bona 5 years ntato wa bona o itse o tla Motho sala mollo, bona hore o godisa motho bana ba mollo, ka e se ntho eo. o gane go mpha bana bana ntato wa bona ke ro ba nkile mama dilemo tse ka o fela tse dilemo tse o di sileng for mosia bana ba na le bo ma 4 years 5 years o tsamaye o mo South Africa o mo ha o hole o Gauteng ba Gauteng o sile bana le ntato wa bona ha o hlophe o kopa bo abuti ba hore ke kopa le lo shebang bana ba ka or something le sona monna o dulang le yena e leng step father ko bona o hlole hore fela o mo kopa baby ke na le bana ba ba sileng ba banyana ha o nane mo ne ba dula ka teng ba rapiwa ba etsiwa eng bana ba ile dipiroteng ha o ipotse hore ha ne ba qala ya sesading ba qala o mensa ba qala o bona menstruation ya bona ya pele ba ile ba jetsa mango ke dipiroteng ha za mainana ntwa ba sileng ntato bana ba tsamaya le ntato wa bona a ke re bana ba rata tato wa bona o feta nna wena Se ke tjho, mara za That's why ngwana ke ile ka hana, ba- ya ke- fihla ke di- age. ke dula ke di nagana ntho tseo kaofela di O experience eng hobane wena, bana ba ne ba seile bana ba sa batle go mmamela bana ba Ka ya 5 ka years tato wa bona ba na le 5 years old ba le bana ba ne ba tsamaya le ntato ka 5 years ba le jwalo Ngwana Bana ba tsamaya 5 le years ntato wa a bona, ne ke se control-e ke mme. kgathetse ke bana bana nna ne Okay. ke se ke kgathetse ke Wena- bona but why usenza kanje ke ne se ke kgathetse le nna ke Mara kgathetse ke mama. bana bana When mama facing- mara mama yazi know what life kunzima mama kunzima go ne le serious. nzima ngwanaka But ke re le ne rata gore le shotlhega le ne rata go shotlhega ke re le kgethile o tsamaya le mama ntato wa anyana lona bekumele kwenzeka leni hayi mama bekumele usizame ke usibringe closer mama ke le Closer, ke like- tlo le zama When jwang le experience sa eng? batle le ne Mama, sa bese batle o tla o masibonisa nna thata. kere ke le sile ka lebaka ntato wa Yabo, lona sa batle ka uhleza nje, lona uhleza le khuluma rona kanje, le ne mama. sa batle le ne sa batle o tsamaya le okay nna motho ga molo ke- ke le le bana understand ne ile bana 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 years ka ofela e o sale ne bana le 5 years o ba qetetse e le bana ane ba se ba tlotsa mo bana le bona ba do mo ne ile bana ba do monyana ba latella ntato wa bona after 13 years o ka ofela bana ba tsamaile no sana no bana ba ka se ba hodile ba hloka godiswa mme wa bona gore ba o sie bana se ba godile ke ne ke tseba gore tsatsi le lengwe ba tla tsamaya ba ntse ba mpatla ba tla nthola mama a se responsibility ya bana ba hore ba shebe wena ke responsibility ya bana go sheba ba bana ne ba ba hao seile ne ke tla ba etsang bana Bana ba ke ba ma-teenager, seile bana mama. ba seile bana Mama. bana ne ke senya Motho matla a mo- bone motho molo, bana ba ke Hai, bana bana ba ne ba ma-teenager. seile ba- 18, Mama, 19. mama, no, Bana bana mama, ba uko seile, fair, ke batla ho mama, jwetsa uko maka, fair. bana bana ba ne ba Mama, seile. sisile ngani mama ba ne ba tshwana le ntato wa bone Uyazi ntato wa ukuthi bone sibheka ngani? ntato wa bone o na ntshotla mara mama Sithathe aza unandaba lisho- yabona ntato wa manje bona. basizelana sifonela ulady blue asikakahle namhlanje asikakahle at all Nna ke di nka kae dijo tsa ho falola ha tsatsing lena mama kajeno? bekuphila kamnandi Hakuna kanje dijo, yakho, hakuna mama. dijo, ngoba hakuna Mama, dijo. mama. Hakuna dijo. Kopa le ntshwele ka monyako a le tla- Yeah, mama, effort, kumele usupport, yazi- Kopa le ntshwele ka monyako. Mama, Jwang le never. bona kaofela, le bona ba tshwanetse le bona. Kopa le ntshwele. Le kgaka mo. Kopa le ntshwele. Kopa le ntshwele, no. E seng aushane, no. Kopa le ntshwele. Ke re ke kopa le ntshwele, tsho, 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 tsho. No, Le bona, bana bona, bona, bangasithandi wena bona, mama tsho, tsho, le bona, bangasithandi ke wena kgaka mama mo. mama bangasithandi wena Hauna taba, ke sa le rate, ha vele. vele kunjalo vele Siyetse mama wona, oh. usile wena mama usile wena emanganyana asikisi ungakhali Tsamayang, tsamayang. la sohlala la Tsamayang, tsamayang. Le kgaka mo. Mama, ha o thuse Le tlile ho ntella kgaka. mama akustelawo angeke uzophilisa abanye abantwana kamnandi thina siphila kabuhlungu Asiyindawo, asiyindawo mama mama ke bana ba hao ba banyane ba ba sile ba ba mama ko o bona o kgethe monna over bana ba hao ba banyane mama o kgethile monna over bana ba hao asiyindawo nathi sifuna ukudlala sifuna ukuphila Wetsi bana bona ba dumile batho ba dumile bophelo ba ka kaofela ba ntwele ba ka ba tswe bana ke phetse botlhoko ka baka
Mama, wait. Kopa o botsa something. Bana ba shwella ntate wa bona kapa jwang kopa re dile fatshe re bua. Bana ba shwelle ntate wa bona. Ba shwella dibitsa bona. Ke re le bone ba ile ba ntlhopeisa bana bana. Ka ne bana le 5 years bana bana le 5 years ne kitse ba tla gutla se ba le baholo. Jwale se ba ntlela ka osa. Ha ba gutla ba tlisitse ba tlo nsella ka bo. Mama a ka tlisa bana ba tlile fela o tlo botsa mama re bana ba banyana o re si bana ba ntse ba le banyana o na le 18 o na le 19 ke ma teenager se le batho ba baholo batho ba bona se ba godile ba tla ba tlo ba la khaka mona ba tla ba khaka mona se ba le baholo mama please ke batla go manala ko pa bontshe mo manalao le gato bonisa mama wa tsa manala tsoka bashimaning ba nne hore ba tshwantse ba go balele bashimane gore ba tene ba rata ke re robalele bashimane go ba ba tshwantse ba go badiwe lento siyenza ngicela kancane kuze badle bana bawo tshwantse ba go badiwe ba for di hore ba thole ntho tsa o hlapa di cosmetics ba go baliwa bana bawo first of all o ne se gala qeta o thena 18 ana ntwetsa khatha ya grant ka pele bana ngwana se gala qeta o tswa ko granting a se gala ngwana o na grant na ke tlile ngwana na ke sa mo ngwadisa le grant o na sa gone grant ngwana something scam ba botsa ntate wa bone na ha ona mo ke kenang teng taba tsa di grant motho mo le kopa botsa something kopa o botsa ngwana o botsa ka ha o le motho wa mme o belehile bana ke batla se ba something ke responsibility ya o as mme ke dintho tse tshwantseng o di etse ko baneng ba ha o tswetse ha o le motho wa mme o tswetse bana tshwantse o be jwang ha o le motho tshwanetse o be mme a tlhokometseng bana ba e kana go tsotle ho baneng jwale ntate wa bone a ke re ntate wa bone ke nang kgaogantseng le bone bana ha ke re na bona ene o na bona le betera ba ka khona go ba godisa ya mara la tlo gula bana ba a se fault ya bona go bona ne ba sa gone o ipuella wena ntla tlo bile unfair o timme bana ba lerato la mme ke bua so bana ba banyane ke banyana mama ona ntho tlhoko sa bana ba baholo bana ke se ba le baholo bana se ba le baholo bana ba le dipasa ba tsamaye ba go iphandela ke khathetse ke bona ke khathetse ke bana ba tsamaye man ba go bona gore le bona ba tswa jwang ntate wa bona na o etsa ntate wa bona o nang chapa ntate wa bona o nang chapa ntima cheleta ntima dijo gore ntate wa bona na sampone ka next ntho na e batla bana ba hae fela nna na sampatle na sa batlo le mpona ka itsamela ka ipatlela bophelo bo botjha ka bothola se jwale ba tla gape ba tlo ntella ga ka mona se ba tla le wena jwale wena o no tlo etsang ka di camera o no re o tlo nketsang wena ka di camera ne ke tlo jwetsa motho mo lore wa bona ha re mo tshwara thipa ka bohaleng re bua ka motho wa mme tshwantseng a tsebo gore bana ke bana ba hae bile bana ba banyana ke ba tlo next gore lo tsile reng man abana ba tswe ba tsamaye Rimo so tela o senzele something usibonise ukuthi at least bewunendaba ha ke na sepise ke tla se letsetsang sona ha ke batle next ha ke batle ba godile ke ba sa ke sa le bana abatsamaye ga ka mona abatsamaye ga ka mo abatswe ga ka mona abatswe you know what masithathe just lithathani makabomi yathathani awuna tholi zoyithathana Mama. Okay. Kopo yetse mo. Sha. Motho molo. Ke a bona re lwana retsa eng. Wa tsa bana ba ho ka thula wa sheba ne. Ha ba tlela ntho tsa dingata mo wena. Ba tletse fela o tlo re mama ke kopa go bana sefubeng sa hao.
wa tseba ha ona better place ska sefuba sa motho mme ke ra ke ba batle a ba tsamaye a ke ba batle mo mama wa tseba one day a botsa something mama hona le ntho bitswang ka lefu bophelong mo nako tshwantsheng mo tlo holang and stuff wa tseba o tlo hloka bana ba o hlapise ba o etse eng wa tseba o tshwantsana o tlo wa tsofala o ka seduleng tsone yang so hona le nako mo tlo tsofala o fitile o tlo hlapiswa ke boma o hlokomela ke boma ha hona taba hore ke tla hlapiswa ke boma ke boyfriend a o tsolang yona no ke yona tlo ke yone tla beng hlapisa ha ke rute mo teng forna a ba tsamaye bana ke ba batla ba ntlotse bana ba tsamaye a ba tsamaye Twang, le tsamayeng twang ga bona twang maka mama twang ga ka mon bana ba o ba tswe fela so ya ba tswa ba tsamaya ntse ba tlile le di-camera ba etsa so bana ba ba tswa ba tsamaya ha ke ba batle ga ka mon bana ba ke ma-teenager ba banyane mama o tlo itshola ha ke na o itshola ngwanaka mama o tlo itshola a ba tsamaye ke bagolo bana ba godile mama isis tlonkile jetseng something askiso ska lelane iso so tlolla ngwana a ba tsake ke kopa Mara, mama mama. a re tswe mama matini mama tsamayang ke le batle mo ha ke le batle tsamayang ha ke le mama batle sihlele emkhukhwini go lokile Siyakotola, ke mama. ntwa ke re lone mokhukhu mama Tsamayang, promise of ke manje ntlole, ke mokhukhu, asina ke mali ntlo. yokuthenga iparafini sopheka ngani mama le tla bona tsa mo batlang di-boyfriend tsa lona di teng ya kere So uyayijabulela mama le nto yokuthi thina sijole. eya tsamayang ke le batle ga ka mona tsamayang today tsamayang Uphilisa abanye abantwana abanye indoda. o lokile tsamayang hayi mama shapho uzozisola ga gona taba It's fine. kopa le emeng mo bo maisisi ke bue le mama hanyana mami bana ba o batlile mo tlo kopa lerato no e re ke bue le wena mama batlile mo tlo kopa lerato bathong ko ka etsa bana ba o so okay mpotso ntho e tseng o hate bana ba bao ba ile ga ke ba batle ntate a ke re ke a o jetsa ke re ntate wa bone o ntshutlile ke shotleile haholo ke bana ba ba botsa something taba ya ntate wa bona ke yone o entseng o qetelona le eng over bona a ke re o na ntshutla o na rata bone na sa nrata a ke re ene o na rata bone a sa nrate nna na rata bona like jwang o na rata bana ba e na sa nrate so ha o bona bana ba ba hao ko ga ba shebile so ba o potsa jwale ba nkgopotsa monna o le wa lezulu so a re tse so he mara wa ba rata bona bana ba hao ba tswile ka pelong tsa ka ke sa ba rata Yeah. ba tswile tu a ke sa ba rata ba tsamaele ntate wa bone a ba tsamaele ntate wa bone man a ke sa ba rata ha rata bana ba hao tu ba tswile ka pelong yaka ba tswile bana wa bana ka tseba pelong mantswe ao yaka a hlaba jwang a etha bana ba ela ka ba eta ba tsamaye ba ye ko ntate wa bone ga gona taba ke na taba le bone ga ke sa ba rata ke sa na taba le bone bana ba tsamaye ga ke re ba na le family ya bone ntate wa bone a ba tsamaye nna ke itshalele le bana ba so tjong wena bana ba la ba ka dula le wena bane yae ke a tshaba ke tlo etsa o ka ba fa le poison nka ba fa right nka ba fa poison nka ba tshelela o ka ba bolaya nka ba bola shwi tu nna ke ikemiseditse ka bona a batho ba tsamaye man a ba tsamaye so tjong ba sia ba hao dilemo tse kaofela ne e se hore eng ne o sa ba rata ke ne ke sa ba sia ka phosha ke ba sile le ntate wa bona kere ntate wa bone ke ba sile le ntate wa bona ba tsamaye mme wa bona ena e etseng mme wa bona ke re o tlholeile ke le lenyalo la lezulu a ke re nna ne ke tlholeile ke re wena nna ke tlholeile a ke re ke ntate wa bone bone ke bana ba ntate wa bona kere ke ba file ntate wa bone ba nkile go lokile a ba tsamaye so la nka zama o isa ko di-counselling ba o ntsha ntho o na leng yona mohlomong ga gona ntho e ke na leng yone bona ba tsamaye nna ke re ba tsamaye mara ke bona ka gore ga o ba rate vele ka gore ba ga ke ba rate 30 years kao fela ba tsamaye 13 years a ba ye o dula le ntate wa bone o lokile ga o ba batle ga ke ba batle Ba ska hlola ba ba ska hlola ba le beya loto mo bana ba hao a ba gutle ba tla ntseng ba ska hlola a ba tsamaye ba tla ntseng so motho molo wena le ntate ne le nyetse re ne sa nyala re ne sa nyala so yena na reactor jwang baneng ba hae ntate ntate ene o na ba rata hantle o na ba rata
mara nele ntho responsibility ya gore ba rata ke ne le bana ba hae ne le bana ba hae e ne le bana ba hae na tlameile ba rata kere so wena nna ona mo ke tlamang teng gore ke ba ratile ke re o ile nkela bone ene ke ba rata nka banka so le no ba gotlile se ba le baholo mo se bana le di-choices o nana ba na le di-choices ke tsa bone tse wa ba tsamaye le so no di-choices ba tsa gotlile bona ona ba rata ba nkile no se ba hodile ba feel gore mama re batla ba bophelong ba hao ntate wa bua kopo a rabe ntate o rutlile ka tsefeng mona oh motho mono ke tlile ka taba tsa bana skisa ke tlile ka taba tsa bana motho mono ba mama umama ubashiyile for isikhathi esiningi ubashiye uthi obashiye nobaba wabo angazi ubaba wabo makabashiye nobaba wabo so kushuthi ukuthi umama umuntu omdala so sorry ubashiye nobaba wabo kodwa labantwana la sibathole bahlala nomalume so beze la ngenxa ukuthi bafuna umama wabo ya manje inkinga ikuphi umuntu uthi inkinga ikuphi lo mama inkinga yokuthi umbala abantwana bafuna ukuzohlala nani wena nomama yeah abeze once lana ngithi awumama nawe uzokhona ukubanakakela ngithi we stepfather sabo nizokhona ukubashapha nomama yeah phela angithi abantwana ngeke sibalahle sizobalahlela bani abantwana umama akafuni uthena akafuni ingane zakhe and bana 18 abantwana badala una 18 na 19 baba labantwana bagcina baphiwa amadoda bheka lamazipho manje angithi abasebenzi la bekhona manje ngicela ukhuluma nomfazi wakho baba uye bazohlala nefamily asikwazi ukubalahla ngoba manje masibalahla bangathola ingozi even nababehamba le strateni bagcina sebebhema nama drugs bagcina sekuba ama prostitute futhi so ngicela ukhulume nomama akafuna abantwana bakhe senze njani manje abantwana bayadayiswa lapha estrate balambile sibone nama avocado ay3 ngicele nje iavocado i1 ukuthi abantwana nje bathele itswayi badle umama akafuna the yakho lo ke angazi ke kodwa ke sizokhuluma ke nomama ngeavocado noma sizokhuluma nomama bamukela abantu bese ngisho ukuthi balambile bacela iavocado i1 akafuni nayo akafuni siphuma nabo bengazi ukuthi abadla siza la ngama camera bakakadli next kodwa ama avocado ay3 ngithi ngicela nje a1 sibancampulele emaphakathini sizabona na sisitrithenana sishare omunye ngimuphi akafuni sithele netswayi akafuni no ma okay angabenzela ngisho itiye musikhona ukugcina kunoshukela netiye lapha akuna shukela la for labantwana mabaphume bahambe la ukwami la mabaphume bahambe akuna tiye baba wena besicela siphe iavocado siyacela badla abantwana bakho laba owaba baba thina besicela nje upha abantwana iavocado a1 netswayi siza bancampule ngifuna ukubona umuntu omdala ukuthi mina ngingashiya labantwana nabo na bangathatha ne-orange omunye athatha i-orange omunye athatha i-avocado hayi mina baba angazi waye uphisana ngokudla kwami abantwana bami bona bazothola bazenza angeke ngiyayifuna le avocado yami le avocado leyo ithengwe yimi futhi ngeke ubaphela abantwana ngeke hawu badala labantwana babahulu benzi mistake ukuthi akuna mistake ya next mabahambe zama yang kumani lihambe phumani lihambe phumani man no so mama how about the dijo ke dijo tsaka tsena dijo ke tsaka tsena mama uthi bana le kadijo abatlisa avocado yaka kanjani mama ngoba ubaba uyasiphipa uyabona nobaba uzenenhliziyo enhle wena usinakekeli baba mina ngibuhlungu yabona lo mntana okhala kanjani bheka laba yazi angisazi ukuthi ngithini mama manje nakho
ne-boyfriend somewhere usho uhlala nale boyfriend somewhere yebo baba ngoba mama ngithi washiya ya manje uganile lapha uziganisile angithi akishami uthi nokuthi badla baba badla manje okay masikumukela uzohlala la ekhaya uzobuya nale boyfriend yakho noma uzokwenza njani No. Shiya baba ngithi No, akunamuntu uzobuya la ekhaya. Akunamuntu ozobuya la ekhaya. Akekho umuntu ozokhutla ngohayo. Abafuneki labantwana lana abafuneki. Mabahambe. baxolele Batho ba bangwe, I think no ke tlo kwala show ke tshaya ba go nisi boeleng tate ke tlo khutla le part 2 ke palemeleng part 2 batho ba bangwe mo seng ke buile le ntate so ke kopa le emenganyane situation and traumatized ba mona le pulong be I don't know like but no ntho ke kopa go bue le ntate and stuff ke tla khutla le part 2 ke tla make sure bana ba thusala ba ka se nne ba dile di boyfriend ba dile kae kae but ke tla le khutlela di part 2 ba sa le rata kopa le etseng emeleng part 2 ke le rata ka ofela ke gone o bua le ntate ke mhlamisetse gore tsena yes baby motho molo ai mami ngicabanga ukuthi mama ngicela siyikhulume separate le ndaba sithi kuyikhuluma ngale sibone ukuthi mhlambe singabuya nayo iphi solution ngoba nami ngizabuya ngicela nje ukubuya baba ngicela ukunipha ngoba le ayidinga ukuthi ngithathe 5 days ngicela nje ukubuya kusasa today nikhulume no mama or nje ngicela nje sihlaleni phansi siyikhulume le ndaba nathi sikhona ngazi ukuthi ucabanga ngiyacela umuntu omdala ya okay yeah ngicela ngicabanga ukuthi okay asikhulume ke kafushane ngale bese okay siyabuya sizamela ngapha bathi baba uluthi ebese mama le baba babuwa no without camera okay yes okay ngicela sihlaleni phansi ali